Light teliti post ha district and session judge West Castle. Kublai ipi ki perlok perjor baro dia akan ke video ngadon ya kapan mara aspi ha ke peri ki post ki balai. Ka office of the district and session judge West Castle district Nongstoin. Kalau penmi ya ka advertisement ha ka khandai ter April 2020 dengan pulih ya ka advertisement. The district selection and promotion committee West Castle district Nongstoin invites application offline mode only in the establishment of the district and session judge Nongstoin and judicial magistrate first class Mairang from citizens of India who are desirous for filling up the posts as mentioned below. Take office ka code application ya ki eligible candidate ban apply ya ki post balai apo ka district selection and promotion committee West Castle kum juru ya ke post jong ka judicial magistrate first class Mairang. Tunggu ni pa kita ki post. Name of post stenographer grade 2. Number of post 1. Kan ikade hanong stoin. Kacing siu kan long lai punya hajar praspa. Ka kardan pulih ki kandidat ki depan pendap ya ke degree na kanu ka university berkum juru badon ya ke diploma in stenography in English or degree with its equivalents. Ki jingdon kam ki kandidat ki depan don ya ka speed minimum shispa WPM in shorthand hakabatho berkum juru ka typing speed ka basau po kentin haka simenit haka komputer. Kadon kam ya ka komputer knowledge kani ka post nang ta ka post ka baar kada ka post stenographer grade 2 kani ro di kawai ka post po nong stoin bar kawai ka post sa Mairang nang ta ka jingsiu kan long haka level H kani lai po hajar lai spa tengka di ki kandidat ki depan pendap ya ka bachelor degree na kana ka university berkum juru ki badon ya ka diploma haka stenography in English or degree ya with equivalent. Nanta kane ru ka post ke depan don ya ka knowledge haka computer berkum juru ki depan don ya ka speed haka shorthand ka prapo kentin haka siminit. Bad ya ka typing speed ka pasau po kentin haka siminit. Ki kandidat ki depan submit ya ki application form haka offline mode. Kalas date pan submit ya ka application form kan long haka pratarik benaimi arajar punreu. Ka by application hak pede berketika post kan long lai spa tengka na kamenta ki general ban sis spa san po tengka na kamenta jong ki SC lane ki SD candidate. Nanti kandidat ki hapan le ya ka demand draft hak pede ban kene ka post. Ki kandidat ki ba apply de ban landap ya ka karprasnem sejrong hadu live arsnem kan don ke age relaxation sansnem kata live punyosnem na kamenta jong ki SC SD kan. Ki kandidat ki badon ya kaman ban apply ban ki ba eligible hak pede berketika post kin le no kam kloi ban apply kenapa kanam lapkut ke por. Te tangkum ta perlok in se kendupan hak we ka video kublai shibon.